onyame o sha papa na bi every na ba man pacho me fra asema so kwanta asema so kwanta na bi free e ba ye me da say ana no wo ba asemu a wo de ba ye tu wa na mo body to fe na wo sisters mo so ka de wonim na yemfa de yayo entu atiefu anim ti yanko Makom pacha me da wase na mi chia watiefo no ahwefo nyina so omoje osu de mu adan Makom pacha masam na ni se me de beda mo se mase aya fra no Victoria Kpropa wawia me ba na kiremu ni se benene ba ba me fra no awoku Gaddafi ene yawoye ti yawoye no kumasi ase na moye na masese ne ndwuma semti no ode ekwa ketekrachi ampa ode ekwoye nti enya fie mienu awo ho ana mase be ka kire me se me na ba ma fra na ka kire ne se wate se mawo na hwe hu ye hu nti mase family akwala ni na Kofi na busa no se hwe ye hu kakra ampa mase so na ho bo atoto mu no de me akwala ni na ekwoye dan ekodu anwumble nti abusa no entime ne mase endi ahia ana papa ana busa ne mase edi ahia nti omu amane eboni mu no ana mofa be ka kire me se mase se odi akwala no kwa kete krachi na watwe mienu mu no oba be fa me matu aso akohwe me ba be hwe ne ebuso ni na watwe mienu ne twem mase wamba me frani funso bia ebisa akwala no asem no na me ntokwa me so ya me ne keka super bat me ndi na tem ekoya ma afi me de ne ko be ma ne ko baabi be ma no mo frɛ na asem ne se same me ne mabusua se ya njase ya tato no na busua wa akwala ne ho obekume na wahye mabusua ase de to so bia mo so se oja akwala ne mamedi akwala no be ina afre ne mbem de to so mienso se jaja obetina asem no so no jiso oku no Gaddafi asem enya me ba enti asem ne koya de mekwati anese afi jase na me ho kire me nti me rem na me ko meti se akwara na ko pie mase ho sorry me kuma ho nti me fra me kuma na wase mambi akwala ne wa me ho oya me ba oya won so benti wo nya kire mo bia ode aya fra me ya didim na afide na nsem na ekwa animu pa na me ho kire me afi ma bo mase agba me nsen ka me ba me fe be ma no so a no na me ko otum bisa msena mawulom no maame amso ma mane mwa se mawulo fiduam ene ba nsem de bebre mako nti mwadaro ma kakra me so meka ya kan no eti se mawulo eye onu na ye wo ba pani na wato maso sei pacho ne me ba pani okay woni Gaddafi ewo dodo sei pacho ba ko anu ane mawulo pacho ane edi mawulo wan na de to no pacho onene na busia okay omo ye wa dore kaba na de gita edi ntuo ni bia pacho hwiansi anu ane se omo tam di na de to no so ayo papa ene ode ne to no na pacho mo kire me musa mi se omo se mawulo ne gina ho se nyame edome ti nyame do ba no pacho ane okay enti wonyin sai ya no enyase yansa no wa se ebe fa wo de wa koketekrache ho pacho menyin se de masi wansi ho ba ma wo ni mo no ana oba ya otam ye de o na chese wo kumase ena so be fa wo ko ketekrache ho oh I see me ka se wo de wo ko ba boso me nkurubo ho ena oba fa wo de wo ko na akọ wo ye o na wo de wo ko no abusuafo ya we pacho dabi okay be ma no ye wo ho ade pacho wanye mo tire fie sai Gaddafi woni ne tire fie sai pacho se meka ya date na meka 2010 ani ade be wie 2010 na mo de be wie 2012 na chese wo kokko wo ye e wo ketekrachi wie ye no wo sa ba back to kumase ne wukuru Gaddafi betena e pacho dabi adan 4.1 FM enchire mo ne se me wa krachi no be ma no na mente ne nka nti me frɛ no so na oba bi afa bibi sanse phone no wura wonye ose ode abesi charge wo ye fie okwa adwuma me frɛ bia asa na oka kire me nti da ko na meta ya hu ta mo ode ba fie me frɛ no fa na msa
na de na ya be di krache dada wonfre me fra so say no ba bi afa wontumi frɛ mi say na oba ho kra to no say oba me ho de na peja grafitumi ya me a te so de oni mami wa ba bi a na masoso support no ne nyina ne say odi oba bi akwa kyerɛ masse say saba no no oba be ware ntimi de menim samase de adi nkomo no bi tia me na asese mambi asama wase akaninti hweyie na bi ato me pen enti wo kwa wo so aba no wo na wo ko wo kunu ne maame ho no so wo hwe kakra no ena bema no ko fa wo ba foforo Gaddafi ko fa wo ba foforo be hye ho wa ma wo huru mpo anchene ne wo ba betra ne nchai enti wo di bosumi mienu amiensa na asesa ya sana wa se be fa wako be ba che na afi ne yakonya na otwe mienu okay na watwe mienu adan na wa se momo ho na akoye na wo maame na wo nkrofo bi amru situation se bia yes sister wo sabe oyare any friend ni mefa no na wa se mom ba je dia tene se me se maternity wana omoje mi awo no mimi nim mechi hwenti awona echi na me bi be ka kire msemase at hospital mu ho nti mo ho no obaye na odi ani je ni nkikam na de baye nti wan ka kire mebusuafo akra se mawo wan kamase anka kra kire so ode mkokra no wan mo amane nti kra kire ho anamna na be ma frame se man bi na etisen na wo wan ansa me kire ne se mawo na me wo kete kra kire sana asem ne koy wan kan kire obi a sa wo ye edibe wo se be na wo hwe kakra mienu kra no a na woni wabusuafo bi anamba wo fon so a wo betumi afrese bi sister cha na sister ya ma wo e wo hospital bi say pacho da bi one frɛ wo bia busuani bia nso na wo nim sa won so wo kwa wo so I see adan na Gaddafi ya wo ye be ma wo ne ti a wo ne e wo ye no na woni wo busuani bi anya fine because minim say emema dodo no a wo ho na say bia na yire kwa akwo a otumi fa phone na wa frɛ ne yire nua bia wonim no awo aka wo sister o so ti ase Gaddafi afrɛ wo bia pacho wan fro bia adan woni wo bia anya fine na wo busuafo ne bi ne nya fine mako pacho no mo ntam ye fine pa me sabre na me phone asai o mo ntam ye fine pa mako na da na me sister mansane ka sai sa Gaddafi ba kromo ho a fancy po wo ne yenti yantoto Gaddafi fo o mo ni manso bia nso bi o mo ankyere bibi sa ankyere busia enti wo susu se na Gaddafi sadia na on pese wo bem oni o maami en pese wo mo bema wo busuafo bia te se wo no na eye wo mo plan dada se wo a wo mo ji akora na firi wo nsam na wo ma toto ne dada enu nti na wo ma pese obi abete se wo no na Marco, I tell him my dream when who says, I know more musician is a cassa and mente. Won't say, or Mocassa, no, we are almost free. I'll show me I'm for Mufra di Dome. Oh, I see. Now, only them quite anonymous so young than me. But your name minimum, David say. Me kuma for no, and me cum penny for no, but if you be a master dim call me, but we not cast and take us a country. Obian can't cast over from men who say, Omoye. Oh, na sa Gaddafi na wone ne na mo bonyom moto nyom ti wani obi kura nka ne kuro mu kasa e wo ba bia mo wan se wo ye awunani ma kompache nsi na wo so ne kwata wa misa no kuro wo firi so ene tribe kuro firi me bi sa no se kumasi asei ene omo efre nti odika de me kwatena awunaga asa ye chima na menkuma foni na so ne menkunu mpanifo ni na so ntine minnimu da masen so san kan kire me da we se we na esi ansa me hu se wo Gaddafi na mo betum pratwa na mo no na wo badada me pa cha da bi no ni ba nti wo ne ba pani ene maulo pa cha ne I see say wo ba no no enfie sei ni agwon ba cha me hu ne enfie do ba ko ni 11 years ni ba cha you and wo mo tin wo dwane no so no wo
Mfie mienu. Na je say fie du miensa. De twa to okra wo ne wo bayi say bi amene ne di komo fon so ma wo ho te sai ma wo lo ho te sai wadidi wo ko suku de ba enya be say ni. Ma ko ba cha che o. Ache mentimi nka. Ache ye mentimi nka. Na je say wo ba no kra woni mo maame. Enan so su ni mo ba. Ani eka kura Ghana mremo kura no enfie mienu yante ba mo de me sites ana mo de ayem bonesa wo mo de wo site na se mawulon so ono so ani afra na meboa ba cho dabi sorry Gaddafi na America ba cho ane Gaddafi so ono so ani afra ba cho you ti mu nyina no mu mienu nyina wo bia ani afra ba cho ane enti mibo menti ase boni ban me patro na de ka kire ye bia okokko wo ye Gaddafi boni bi ananse bia wokokotena wase ho no wotra wase katakrache efie san bacho mienu bia wokotena wase won so woye ne boni bia na wokase bi ma ne hye no ene bia wo mu pay wo back se wo ma wo hunu wo ba eno so we ma ko bacho bibi sense mentimi anka senti amase da because the ti American dana mo friend no samambi mi aboni ti ananka obeka ana samo frɛ kro mo soso a me ma me ho ade nso medi a kyerɛ mo pa me mentimi ko ba bi mpo makodi nkomo ana makoka kyerɛ bi sama sese ne se na otie ebiansi bacho okay ena wosi wotua na mo bebre se nka benya wo ba no enso o mo sida bachane de edi kan Gaddafi se se wo ba no akra ne ba wo beyi na firi ne mem bache de to so mienu waso obey de obekum wo obekum me ashima busuanse ya wadi wo koja na akum wa na ono na efa sekan eni tue no ahwetwe akira kwa ba betwetwa wo abetutuo kwa ba su no so obefa so akum wo o ebi obekọ dudu so de menim o de wo penurosem person not sa eno ne ebra wo ne netie no ananse ebra moto nwum na hunu so penurosem bacha bra mene no ko asetena wa yi no awunaga no okoje edran ko de beye wo na ko de kwa yan nyangza me na mate ne nka nti one day bi mi wodem ho no wa manada fo bi di na pie nsem ho no me ase obi abadam ho anam bi ani wo so nya samada anam bi sa se na pa cha wo hwan nimpa na nka sam pa cha wo hwan wanka se nti ne pani gina ho anam sa apun susu matum na adan e ho na nimpa ne bebi na no se ya frame obo pepe di bi mi refi pa cha mo fa nche me no se pa cha adan ana se Gaddafi we ana mi so ani ha o se anya me ko oba ka kire ne se mabaha inti nipa no ko ye chipunu no so mato Maa Akos na ye mowa zanche na Gaddafi so na dan fo de ne ba na ka kire ne se nipa smesi aba o se me kan kire o se ona Gaddafi ne be ka kire me se o pie no wate se na oba no oba menchen won framamu no oye ne mpena ne wate se wewu oda mpan so sa abre no no so ba dem wo be bisa me Gaddafi le ho asem no Gaddafi ankasa ne ho Maa Akos na da me fa se na ni nya Gaddafi ne ho pa wo wo mu ade me boa Gaddafi mu ade o ya kokroko sem like oye no sa gaga ti se bi sa ne ma no o sa da na wo ka se he wo ni efra sa binum no omunye o abena se wo mu ye kruku ananya za na kai bacha me kan pa wo mu ye kruku pa sa na ti Gaddafi ye kruku pa papa no humti ana wotumi ne try from the year say 2000 and say 10 adi be see say 22 and see that na tumi ne try because wo ahomete pa wo ya gangali akese pa ma ko mpacha de atense me ankasa ma ambi de Gaddafi wan fa sa tete na tete me wan fa bi anfa ndi me na foforo de wo yesisi a ma ko me se krache won no mo pe na sempa Gaddafi yesu ban bi akire wo ma ne fans na Gaddafi da fom sei no minim so dim say squad ne be hwe akoya de bone nto mo twa ne ho se nto so mehwe no no be ka kire me say kwawe hukun oda fom no onwan no fom sa na otutu ni na toto ne nsa say onwan no nsa che mo so bi de ne nsa be kan na
was why I did I say no money pata wachi. What I sample myself what I'm fan chame. Oh, you know you go. No, just into a bus and no more supporting in a movie in a chin. I feel any income chromo because I feel you are teaching tipa. But I finish Baba Miaman be one Fabian de me. I know any day say, so they said you know Maconia. Never come. Memper baby into Nancy. So I'm warning back community and son of my mantia Afutuo any. That's my day. So one name is announced my pen baby at Chucky. Marco, Gaddafi, the Nanuka Crampo, no. Marco, makes one of me yesterday because I make a sense to the Nami and me a train. Nami yesterday. Marco sank a 9 year in penny for Afutuo. You come and find that you want the Mensasa called blackets in the concert. The President won't say one original. Let's say the Casano. No, I can't know too much. One can't to Monster because I Wakira no about we say we na GhPage no ube na ho sente no na ho sente na dia fere chiwa na no na akwa ni sumu na akwa ye ndai se me de kan me cross me bo ni minim say ya na me de amma no tu ni se no na afa so de bro no oh wan fa ni san kam da me so manya no hweda I see na bone kwan no si so no o si so ne ma me si so no na fi washa me kasa na Obofour sa na wo wife pa o me da se Marco Marco nie Marco ba ko fe me da se wo wife pa na se no me be se wo fa na ya mo se de be ya da ko se Gaddafi hia wo ahunu na wo hia wo sa no no ordinance na so wani mu sa no a hey yiri bi ni wife o timbe ma grow fire no ko kwa you grow fire ko no na sese ma ko ni la Gaddafi humia na ma ko ni na we odi be hu wa do be hu na ita ma mo sha dem odi na no odi hu odi na no odi hu anti we so odi na so ba keka ma ko na so nyame biem oba tobu ase tobu ase mo pro be hu no okay ye na ni wo be hu ya na ni wo be hu se de ya wo no anya de na ni wo ho na wo na wo 90 fie no ma ko wo ho be hu ma ko ba che enum wo na wo num ba che makwakwa bi so ba no se enum ba che wanya bi a wo benya no wo so benya bi de na ni wo ho why eti me ma wo kwa me ma grow grow fine grow papa chese I'm grow fine ya dro obi a wo so ochinyifo Thomas na na usa Ghana for ma ho ayefe nanka enne ma ni nyina ho ayefe ku bisa no ose grow fine e ma formula no ani grow fine bomodia ne no ye no nom na hyehyɛ yen na ye message no so aye kama flow wo se oba wunya wo message se to bi kra we be 3 months wo wa to so honam eye oba so e boy ya de say moja so fin e was say sinko na tubes ni mu deda ho no mo na wo pa na timi aba no that is the point no that is the point yesterday me na akua de wo nkom yes na me man of feel bi esi ba bi sa na chese wo na wo kra no na ho de kakra ena nyame ya adom a na ja onyisan ye na fe ba nti ense wo me di nkomo from me wie ye no me menses ne ma ye operation na afa ma na me se da bi mama grow fire asem no kra na me enye na me se ne ono na ye no se ne ma ko na me se grow fire no bi me ye hwe sister no ono ye ono wie di aka no de call baby a otie no me wo wa no afra me se de me ni su ye mayi ni o asanyem on say owo ye no ana menses na emanti a block kwan no tube no mo asisi awodie no mo asisi ono ya ne menses na eba ye no emu da ho wonyam go straight eti grofa ye ne ma bebe ka eya na obi nti ase bad wodie tell me cause ochinyifo Thomas wo se wunyinie na boso be me ensan na ye numa fe wodie wunya wo menses no bomodia nanum grow fine unum bia ebe clear wumbu ni mu awodie ni mu na wo a de ebedi akire no ene wa obedi adanse no sa na mako medi adanse mako medi adanse enu ti obi ama ne sa obi an konum grow fine obi a betimi anum bi emema nyina anum bi utumi didi na wada ni titu wo mo po omo nu a omo ye adwuma wo ja ho no ne awia so no
subiri no grow fine infections be dwane wonsa no na na etititi ni nyina grow fine oh okay wonsa no na na yetiti na grow fine ma wonumi me ya ambassador say no mo ambassador ni ba asa me tua ese grade eniti na kata so no oni ma di komana na kua mo se no no boss of nya so be sa no se kebe mi afro steps e tese kodi awo steps e tese kebe mi afro go fani ana bu ayen boy kwa abusia pe bi wo pharmacy ni herbal shop na e ben wo no wo mo car na say no be frefre no doctor buy course ni buy pa mo se na na say mo car ni ma me stress watwen car ni ma ra pharmacy ana herbal shop bi e ben wo bi a grow fan de ho nya den ne bo so e fo papa wo benya bi na wato aya frɛ doctor no 0244 596 59 65 32 0244 59 65 32 Ofra Dr. Grofine Obeje Oso Akasa Ebeje Oso No kwasem Auntie se Grofine Beje Oso dia na bomode a na ma wonsa enka bi sesi a na eye fresh girl fresh woman fresh mind fresh boy na just anu anu no okay ti yeguso ya the videos ahodo be kire na wa gasa no wa hwe ya be gasa obegba wura TV ni makoko bi aboy kwasem akwa nu adan wose mu de me nimsa de me ye ni nyina anye na so pa mo fa mo sanka me ya ban nipa ya beche mo enipa da sade etu me keka de nsem sei ya wose wo ye na je so wose bone kwai so ade na wo ye no wonu anim se anye na so de fa saka me ya ban nipa che se na ne efra ti wo bonu aban be rade nyakopo ha du ni frani a ye de na tun for life da odi agade di safo mama mrana me ne me sister me di ko papa mamu ache ya no ma na hoye mpocho badi adaroma within mpocho ya fra mama nso mama mansa yo mansa na adoma mama ma toso me nsa na panini okay I see what sister ni mama kro papa kro I see wana etoso say mpocho we ni mienu wana etoso mienu na nikuru Gaddafi zenimpro munimu no dada me pacho ye nimi no ye wo ho no de ne baye no na de baye waya bi okay o de ne baye nti o baye no oni ye behia wo se be ma oni obe ware no eni ye gitumu ena eja otun sa se ye hu na ye hwehwe no emfiri ono boy no ho Gaddafi ho ye gitum one ne ko back to kumasi nti ye wo ho ene ye nya ne te ye se menu anu afa afuro ya ntehwi biem ye fra ye nua ya ye nya no na ye den papa ma ye da ko ye wo ho na ona na fra ye no se ye nua no wo mo de ne ko krache yo ya ohwana maame no ofra ye se wo de ne back to ye ho ye gitum wo de ne bedru ye ne maame ne nyina ehia ye ene ebisa ne se edi enti ene wo mu aba nti o ka no se bi wu ye ye hu no nti wo de no eba abekire abusua ye gitum obeyi na asam ne se opeso wadi akra do pedi 2 weeks ewo eho na wo mo ba no obefa o maame bi eko eho ntina anuanom no yanye ntum no opaache enti opaache ne ye wofa eye bradwo okache se yanye ntum no fa ne nko ye nua no ewo ye ho nti maame no obeba back to ye ho no wa befa bi no de na akọ ye gitum no de akra ne koye ya hwa ekoyi amaame no oma ebi mami nyado de akra ibebo osu obeba ne eto nti dakro eno ka che se wa fle be ma no ofla oba bi ena efa nti obeba kumase no aba behwe
de ekoso ni eja no kwan mo baaye ti o ha no friend no say obaaye Gaddafi apam no tesa aboa na ya reho into kwada he one day na atu yesu ni so mpo bi nchen no nkoda nti o no friend so wanya bia ode na akofie yo na chese wa beka kumase ya fly maame na maame Victoria nsam fonkwa no aka kira busua no wo be nsam fon sam no keka ne san ya fly na akosho bi da na mawuro mo maame Mami Victoria. Ai. Wasi mawuro maame. Owo maame. Na oka Gaddafi ho na mumisa so oka Gaddafi ho no mo kopai no firi wanyina. Eya nwanwa. Intimate da ko me kan sa maame. Mawuro mo firi dua mo. Mawuro owo abusua. Ne maame bi nani na eya ne yada bi owo abusua. Enti se bi nani ya ne ya no ntumi hwa ne ba. Enuanom ye wo ho. Ye be hwe ye ba no. Nti wonfa ye ba mra ye. Me ka maame ne ka chem sa asam no wo krache court. Ane mako na me say abushan ya na won twe ma shu na asam na akodi krache court nti yenim the reason asam na akodi krache court nti me ba ya me kwa Gaddafi wo ene na nsem hu de no ka kire me nti da ko na menya na kuma no eye ma Auntie agini no ma na me frey nti me frey ya no na me ka cha no sa mawulom ne ma me ni bi na chiriba ena me ne we ka san pa cha mawulom ho no de fun ne ma mawulom beye 3 years ago ni mawulom mi chi anu oje so na me se mawulom uni me pon we kasa no se daabi na me se eye o ma mi bi na chiriba e no we kasa no mawulom ufri sa kuro wo be kumase wo se me kwata krade udu takrade aso me kwada bo ase san ma ti me ma akra ne da lesson na e wo fun ne so ti me ka e no na nti no che ne nche ne se wate nti media me nti maame ne fra me o ne ma asane ne credit enti e wo ma na me nua fra me se maame na afrim na before that maame ne hu ye no hye ye bo so wo ba ayie e wo twifu plus nti wo de mawuro me ba no ne ya ma ka yensa aka ye ba because ohwe bi ne condition na e ye me mobo e bo se nka akra no woni nchen no so na de ye mu ni ade Gaddafi ne o maame se da bi da na maame na adam ya me hu maame no wa no mako nya bete yete yeto ye ni maame ye ni papa ada na ya afo awo ne ba na ho ya ne sa wo ba Gaddafi wa nya bi hu ade o mo adwo ya mo se bi na ni ya ne ya bi wa da busuam eni ya ne ya se Gaddafi so eni ya ne ya o maame ne don check sa o onwe sa ne ba no so te se bi na mi bi sa so no bi ya ne ba ba ena se obi edidi na eka maame na be ne de ya ne oble pa ne ati maame no be obi a oni maame no wokrache no wan kan je se ya ji aba mawulom ne maame no ya ti ya ji aba Maa Akos Gaddafi obi a ohwa na trotro asam ya ne de papa na enough for this net this ya kwa ho no in fact wo be hwa na esawani oho mba no po ena boa ye ka je se de wo ye no enya ne kwa no wo ka enu onya wo beto sotro because wo ka na no atwa squad ama ye no mfia ne abebo ono mom na mo onya ready me ka me chama ko Gaddafi no to be twa squad Gaddafi bia bushia for ye se ye ready na ye be fesu ye kwa boot ena wo so be ku bi no wa hye ye ya se nyina ya te ye twa na senya meti asi pa de Gaddafi me man sa me ka cho so wontumi nya ye hwe ade ya ko bi sa media for say ti mo na mama kran say man sa mama me kram na utwa sidi wo ya fo pa wo ye je ye ba mako manu esi mako me fa ko nya we so na mi tia ye kromfo wasa esa maifo ye ne ye kasaro ti wo so ba ye do obi am de papa papa bi ada wo ba bia ne siana yo mako na me am hu mo personal na ya me de papa me kwa me de ko ye me kwa papa me kaka na wa ya star papa bi ye mako wa ya celebrate papa bi ene papa na me shira mo ene nyuma pa mo ye me da mo se na uba wona wo ba kumase na wo be face me pa chane okay ayine fa na wo re yo mako we de me chemu kakra na ye di nkomo na me kofa me bobo ni di na obi ka chem so ni mi no
nam so ni baby ote osan nam so okay enya bomodna fa wani kire me ena ma de ni ma fa ne bete enti baby o mo cham so attention ho na ye ka cham se ye ku obi kura ato ho me se me ko me nua no ene me ba ni ti se me ko kura na me wu amepe ti me ye bold na me ko me bisa ha ni adala timba bi foforo me bisa ha enti a cha na me ko ba bi na me describe body chain pa no say amini ba bi ote no di nani because ono de we ya su ba tia so nya hint so bi kura na adala timo a ene ni pa ko ni mo bi ane gina ye sa pa cha ne etu obi kura kire wa osuro wono na sabi o mfa chabio nani efra no obi kura ma direction akọ ba bi ote ba kro no a nani wo ho no mposoro ma akome pa cha ne I see. Aye. Dear to no musro na sabi comment yes e de no betumi ayo. Ni situation de no betumi ayo. Ade no so ya ba ni pa nti oye na adon saka na ye bechew. Ono no ade gba ne ho mnane e wo kuro no so. Ezra 94.1 FM. Fa dai di kanya wodi hu no. Eye bra o sister de ne bechia. Mo tune mo sister for said the situation city no. Ebia Gaddafi M1 no because we ye near Mr. na wa ye wo mo niema mo ni mo sister dey komo Oh ma ko me da waso ho say ye fie no ya asame nye dene ye bia de we ya ye nuane ye do no na watra wa che na obi aba na akwan mu no na ye nije na eye wo manage mesamba wo bi ba ha eye Ezra 94.1 FM na Ezra TV M'akosem jumedie no na wo hwe na wotie ne Gaddafi case no and ye to aso ye ka stubborn man back wa this guy was very stubborn enye fidie ni fia ye twa ye ho sema me yesa ye ba ye beto so 2 years ekro na wo hunu ni biemo akra na nya fie edum yesa na just 11 years ni be ma ne de otumi aware foforo awo emamunum ene na yire ne ma no ene tie yes wo kọ ba bia ne bapani no a wone ne yire ba ko no awo no akra ne so ni mu no ode ne kọ ba bia na nso so wo ba yi ba ne de watere de na ma ne maame at the age of 2 years akra ye nya 13 years na wo maame mpo enim ne ba no na ba enim wo maame o mesra no wo mo frɛ no na je se wo frɛ wo maame a woni akoda yi tie yi a no no adapa twanko a maame no nyanye na num kasa nya ba kokra yesere ba ayi bi Debbie mame ma wo sister so ansa obapa mame ma wo ache bacha ye na ma wudi bacha me din de amakweba okay unu aketu ani bacha okay wani Gaddafi asem no say de na woni mu fa ho amako me da ase e minim fa ho ne say ye ho na sister de ni kun e bai say be ma ne no ho ni apa ye Gaddafi tun say oba ani okun enti ye wa na minister na wo ne ni nsen de ya nte ho hwe na me na ba ko efrim ofrim na Gaddafi ne maame omode akora no e bai onye 2 years me ne me sister na wo sa the same year no so wo akora sa obi enti sa me hwa me ba na egi na me say sister sa na so ba no wanya enti oba say patience sabli dia sa na ma wo lo so why ba me de ne mu ensha da nko asuru pisa me sister ne de no ye wasa kula ye ntene nka ye nya ne hwe Gaddafi so on flat me sister sister obedi o kwa achi o na nam se ho so ye sinsuo e wo ho aye ntumi nkonti Gaddafi so akola ne de on fa ne ma ye nne odna ma ye china me sister fla emu ama ne o de abobo ye da Gaddafi se on fa akola ne ma sister bio me sister so se bo no kwa na ti kumasi ya oni obi anka ne ho ye be ye ndai ye did mana the sister penny no ya nam sister fla no o se akola ne wo me ho esia me sister de man san ya ta ne kasa pa oni kasa na o kira akola na chi kwan ona ne kasa sa na o kira akola ba bia owo nti mo na me so me ba last year me ba ha na me se me we me sister ado ka kira me sister ma fra me kuma no o se akola no o de ne baba ewo ne papa wo no baba ye o chufu plus na me se ne ye ne yakopon ase ene ka kira se yie no kura ta me so a on ka kira ne konko ja no no see you eti ma me di 2 weeks wa ha ansa na meko
me kwa anche bia na Mr. Fresh na kuma na aflim esi ade malum de yesabe da kama wulo enu no na fact maame no so de si enya afla ne pa Mr. Fresh no sister ma fla sister bi na si no o se ala pa de ne nsem wo kan de na chese malum de nya de yesabe kan ne aka no china ya na nkofo bisa enti sister ne benti o ho yesi o ho na mu ba bi akodi ne de si yesabe kan akola ne de aginyame me nana ba ko o ya no wafle ko iba me senana nti bi ni be nti o ho me sen o ho no ba bi o won de si a o achinti si ampa ne yebo edidi mana na na so film na mom Gaddafi ba esama ne de anya ne bone ya ne nete sabe ye hu Gaddafi ne efisi enya nkopon wa ba ya kwam Gaddafi nkokọ yina ye twama Gaddafi we ono office nani ate nani abie asa bebu ya kwase nti yede mana na adwe na odi edidi mana isi ano adwena ba se me se si ano kwa nete nti asa me dem baba ako ebele no na nete nti wo ba na ne wo sister te ya wo soso ni mo wo baba ya wanya fie sen acho nya 7 years wa bra wo no ne wo baba 13 years ye ne ba pani ati ba bie areho emu ya sumokonim to asoma me sese nti last year na mba ne ba ha obakura ne papa se won pene na me Mr. so me fa ma wo no wa bla me kwala no papa penti de me slewa sadia me mintumi njan kaifo no na nkonkɔhwe no ma me ba no anya den konkɔ em sister ma me nti afie na so medi bronya wa ha ye bi akora ne so wonko na me so wonko de ne wontena ha ena ye de ba se Gaddafi Mr. Flex o de asem na akɔ FM fo no baby odo kɔ na amboa no na ase ye wa no se o de aba Ezra ye hwempo Ezra TV ene tambe na on be start was 11 ene Maa Akos enya aglo ekromo ya no enya aglo mo nyina bo se yo sa wo bo do pem na me fle sister bi so ba ayi TV so ti amon hwe we say wa he me so wa Ezra TV ene na ja so de ayi be se kurase ni me hu ba bia meka Maa Akos campaign de ne ye bi mamu ne mo ye bi mo koso anya campaign no mo koso e ka sa about 12 to 1 na bedwa ne ye tie nsem a sister bi ka de na ya reho me didi me bia na kosi ekwan na se no ka asem ba ko bi me ka se ma fa me chance na de koma no me tie asem na me di me bo no esi wa na me si me sunne na da asem okay asem ne me wi da fi kakra me sunya be start se me suna me sister so fla me sister me say what as ma say bi kana me say atwema me sunya osen nti me sunya ne ye na che say ade ne po ye nantie se se bro ho ankasa che say asem na ma yoro ho a ma me ye hwekra nya ye me kola say o ma fa wo me ye fancy wo me say munya rade wo na onu susu o e kakra me say ani mu ni nti egusu ya ya na omode ko blake na say osan fle say asem kan ni mu no egusu na momodin ase ebetu anamo ne yaba mude mo susu se nanka wo bi kura di bibi se bedi bu akanya Gaddafi dabi kanya Gaddafi wo Gaddafi rade me bia manu anyo onye papa Gaddafi ya keka ye tibo mu a na ese ye ba ya de beduru ya ade chen ye that day na ye ba na pu ye beduru ye anaja muka se yen kofi na na woni Gaddafi di nkomo ma Gaddafi aka chem se bia ade we na bia me pa cha sister bi dia ye me on ka hwe yen kire anya se bia se na mo sister afon me enti na me fa akola no e fa ama no fine so timi ka asempo a aka chopempo a ye be pa no so de ye slewa mo ye mobo na fa ye fom so fa chen on ka word mpo enkire me wo fa mo se bia ankridwo we me ba ono anya me bone o na mom de bi e de aya me ni e na nam so ma agi akora no ba ye de ya adwene se stadium sister etia no e na bi akora no wo hwe no school na mom e o ma wode ne beba ne ye hwe ne emle ne kɔ no na che se akora no
opase wofa omo yiramo akra no chikura na Gaddafi so na adwene se ba bia ne mame akodi no yentime nkoho tumi akọ akọji akola no sebukra mo nkoho da bida munnim ho na mo sister yi so a wode mbekọ no so na nani huna de to obesi da hunu krom wode akere mo ho se fie krom wo kra ne afie wei sei eyin fa na mo bekọ me pacha onim direction pa ye beko pacha ane da na etwa to a mudi hunu asew no na oba befa akora no na ni tipe so no hwa na obewo be fie sei akola no mame no mame no wanyi oh sabre ni po wa bulo sister yes eni ese se wanyi why old kura ene wono ni akra ketwa we tie na obesi dai enya no po no ni to de ne mankofo sesi abaya ka se obi nchan watete nkofo nchan ane house na komo obi house up na oye wa ba ye ti asa ye wu ye je ye ba obi wo ko ba bia na odina koja obi se hwe ne mame na me kwa ha ba saa na oye no ho nkofo ni akra ni tete nkofo nchan wo so obi ni dwane e na ne maame wo ho a wo hia ne ba pani akra na se de wo mama ne bibia die because yes wo ma kwai kura no a wotumi ba opapa ho oba ebe sira no ebe ka ni ya du no ma ni yesia yo for say akola nba no wanya say na tifia du say yes na tifia ya some sister oh ni mo apeja onwo wa o Maa Akos na ye kwa ye wo mo ka kura no wo mo ka so wo mo de akra ni John ye de me gina ho a different bia enim abubo no fu okola wanyi bi woda wonna ntimi o woda wonna oba tan na ye na wonna fie ni pani ho yenya na ye ti ye me mama ya wu last year me grandmother afrim ye papa chef ye ni papa ye ti ye na ye ni papa ya ba ma videos ni ti bomodia wo de bra Facebook live Ezra 94.1 official Ezra 94.1 official Facebook live bomodia na bra so wo be hunu Gaddafi ya ye free na ba mi esase nan ade aka ne ho asem wa no wo ba be hu no na wo pese wo hunu ne kokoti ene sade wo se ye ne niema mpacha bra Facebook live Ezra 94.1 official and also YouTube Ezra 94.1 FM TikTok make us say dear TikTok and also braso and no Ezra 94.1 official ye the video no ba kira bra ye ko ye don huri ba mi en sane gira bonten wa topudum ane wunya abrantie Gaddafi ne kase ye na de pa ka de na de no Gaddafi enwa be mentimaka samintimi na Mr. we ameye na me kire mo no we fa no ko echi wo o kasa me say insuranka producer dana hu 94.1 wana me sababo mi so mo senkasa me say me tie ne kasa na boko kuma makokunwa ne abone me kwa ne tin say na ko beje ko beti pawo okay yamra yati Beatrice nka yati ne sisters monka wo hunu se wo mu nyina wo mu ani abre pa wo mu hia wo mu de hye na producer ebema ye na no memene da na okoye na wo ntwa foni ne nkyira ye nia wo koye a esi ye na koma de hye ho na wa moa ne nsa ne se nya wo betu brosu na eso biribi nti Ismail Haywood and the man who only a yanam do number 2 I almost starting fresh. Okay, and I know memory day and I will call Gaddafi fee drafon in the chair you didn't see I don't remember that. Now I was basically around 5 a.m. because initially no also 15 them and to be catch almost say I'm go by 4 no more than fear or send a bear wontumi mpie nko and best of 5 and I'm start off from some money fear until remember nti in 10 times one I'm afraid David na you could draw okay nti you could do fear no I don't know on your hand to say ye ba ho nti ye draw ye ball punu no mu a na o ka che ne ba penin say unlock pono no na onye ready say onu obia ebe kasa na me so
ya ma say no beko akra na asem ntia na ye ban to de esrew o se da on bie puno no na mmom o ya ban nipa nti se ono so on bie puno na ya adwun say the force be bie puno na de ansa kana aban ni ye bedi na so se me pesa aban ni bedi nti na me pa acho se wo de bie puno nti se video no first one o ha obetumi de aso nti first one MC amofa to so mayen nana ma me gina puno yachi me bom kokoko nyeso onu o sedem na oye ko me bom kokoko me gina na so me de me wa botre pa wo de se wana akra na wo de be pia metwen nti ye ho na obi beka gu masum se ye dian a akono mpe no momo wo nipa ba ku wo ha kasa kire na o tie njaje so no ba na so no problem ko frɛ ne mra ana okɔ frɛ nipa ne ba na obebo ma na opie se ye ntena asekura ne yen kasa na o se da de de ba yen kana yen ko na so asano de e wa ba bɔ no tofa ba o se nyina ye tena ase o se da me pa cho ha se no no mu bomu no ntini dai no na isno ene Beatrice nuanom ya wo mo yi na me bu afu ene ni nua ba ma no ti ne ba na bie kate no wono kwa de wa mebie wo mbie se o kache ne ba so on lock pono no nti ne ba ne bie yo hu ya na o lock pono no kokre I see ti eno na wo hwe no okay ndi adamfo ni be kasa ya na aja opie ne ya tena ase ya tena so bisa ya kwan so be se 20 minutes ya de kan ya se mu nyina wie ye ya tu ma na ka so oni bibia aka se yen ya bota ka se wie dia yan soro nko dia aka no na busu abadwu na mo se wonu wa busu abadwu no sai me ya ban nipa wunim na do nsa kame nipa so dia nipa wunim na do nsa kame na me se no aba no sa na me ka se yen na ya ban nipa e bi yen ma ba mrema mo disable mo mra ne da nchen na akwala mra da nchen ene me so me fa me sa mekan na be nyame nti so pese bibia pepepe dia ene yen fa mumumra no nto nche ne nka akwa na asem o se da oni bibia ka ye bono asa no bushia wona busan se asa no wabushia na wona omo akwala no ana wona oban na wo ye o se da bi oban no podi nka na asem so be ye bibia je se na bushia fo in fact na me ni David buafu pa nti ya kan branch ese da oni bibia aka and that's fine we ni bibia aka nti e de na o ka che kan champion fu nti MC am betumi de baby a wo mo ne netra ase no am ko next video no mo fa next video ne to so ma me na ye hunu Gaddafi because ha say de no shedem nti the next video no enie wo be hunu Gaddafi wodi Gaddafi ni wonu na say vest post no na de ne hwan nda so post hono exactly be ma Gaddafi be ma 10 gram be ma 10 gram be ma 10 gram be ma Goliath be ma woni wi ase nyansa nyina be ma tintintinti be ma ho fefo be ma kanka bi be ma wodi ne boso be ma wo wona duane die bema wo woni sika papa bie bema wo nya ne ho bema wo kasa preko ono ne Gaddafi bacho wonu ana daso no wa sha ne cigarette kama wadi ni go chain atu the komu bema premani pa asia presia bema pa desi krani bema pa wani na te so no Gaddafi aka no wansam wa dada no me bacho woni bra Facebook live bra YouTube live tie radio wa tintintinti no oni nti ya hwa no de oye no Gaddafi no ya hwa de oye no onye na ewre mo so bia omuka na asem se wo wan hwe ni yie no ye ni bibi kakra bi otumkra twa squad ma nti ewre mo de bia ntumi ka nana wan hwe ni obetumi atwa squad no pepper spray na woni dem ho yes wo fa bia ko be spray mo pepper spray wo fa bia ko be spray ko di pepper spray be spray o mo I'm telling you o pepper spray e woni dem nti ya hwe de akwa na onye ready anaso onye ready so be ya ka aso ni boko na se ya de famra kwan so ana ndi ya lawyer kasa no so mun ko police station ba mun ko ni e ko man ponti police station ye ko do ya kire ase no che police na e ko na police for ma mi ba ma ba ko
omuta ya pai se kukuru Obu fu police form man say obu afu am say ah ono no mbu say be man na new fra na so be man so ani afra no mbu say akwara no say na akwara ko 2 years say akwara ye 13 years ma me ko anim no aso what ensanfo ben no na ponte police fo nya me hira mo papa ensanfo ben no say wo ko fo ba foforo na say wawo na wo ma eboa no aba na ni ba peninu no oh so tena ne nchen no what am akwara de ebufo kwa say ka say de akwara ko ma me we kura so no ekwa na atwa mu nsu no wo de akwara ko ma me we kura so nya wo de wawo ebi ana o mo bo wo ko mo de wo ko wo ba mo de wo ba no oba na ne baba be tena nchen aduane bi ko anu ama no wo ye na adwen say wo be ne ho akwara de ne adu be famra kwan so na eja police for boa ye a isi ano yakọ 7 no enu yakọ 7 no nti ampa ya wada no ene ye behia se ye hia no wa mre no ho ase amenya nka ne bokon akọfa akra na amade a ana krache se nipa ko yes nipa so na eto na we ya twi straight na akogina court straight na akogina court nti mama wo na meje ma ponte ya police fo so because na no se de no mo busia fuo no esanfu na wodi edi victories no se de no wo mo busia fuo no menim se asem no de wo ma yiri mu pa na ye beche no na o ma me de akoda no aba yakọ 7 no woni mebufu afu da bia mebu afu nyina ne se enti oba na woni ne tie no se wa wonu enum no ne de anku egu ne nchen enum ne nyina egu ne nchen ba kokora ni wa kwaka ne maame ho e wo ketekra ba kokora ni wa nkankora enum aka woni yesase yete wo de ba ko ade ko ma abrewa e wo ho na de wono de no ba ko no nanka wono ne de na ba eti wo kwa wo wani wo ba ya wa wonum wo wani wo woni gadafi ne etie woni wukunu ne tie eti ade asam na waka a kire wo na de twa me nsu mo ne se efiofo no se eturu bi na akora ne makwan a otumi free ketekrache ebe fie ho asai be kan koda du ma ne nsia na woda so wo ho me isi wo ko to oba ne wo ho mo ko to oba ne wo ho to na yire wo ho mo ko to na yire ne wo ho ya ko to ne ho pa ana o ka dia asama oba ne so ka anye kunomua eti bra na Gaddafi to na mi sana fa ne ko ba ne maami ebra na Gaddafi ato pum na wo peso obepie no na oba no so sedem obi na se no wo abonten ya de oba ne na wo abonten ya de okay oba ne de mi nyini ni hwe de tia mi nyini ni nyina ne se ma ko se wukunu ya ade bi a enya unsesesei no wukunu ahode bi anhye da ni mu o oba no na wote ase wo num eti no ane se wo so ba ko de ensa sister monka mo akoma nto mo yem a me fra maame na mane de akwara na ba ode ne ba ya mo jini wonu ho jini no ayi Beatrice ewo kumasi o eti bra akwara no kwa so o makwan na ebia wo be fie ho at least aya mu kodi jaba wo betumi de akwara kwa fie akwa ko hu no maame ne na di nkomo kakra amena soso ni mu no wasa de wade asia be fie se wo suro be ma no eti bu kwa na no ono se de oba na sembe no kai wo adu no me kwa wo bi oba ne ka chom so wo pressure nti se ye de da na okani pe na yare na ba when the pressure oba no okay we ya no moko ho me de ya no e dia se no oba ne kai wa ka cho so wa ka ma me ne mpene oba no oso wa na mo nka je se what say e ya na akra ne timi be di holidays wo o ya ka ni nyina o na mako mbache de tense maybe sana ododo ne be ma na wo na sefo nyina na me ka je se wo da ho so na so Gaddafi odi bi be ye wo emfa wo se wani wo ho obetimi aka cho se kodi dwabra na be ye aduane edia sabro nim ko mo ne o maame ade adi ubeba na dance wo nimpa ni wo one de on fa nya oba no kwa de wo nya ne sa on fa nya no wo nya oba na ni brandum ka se so de ba ya wo nya oba na ni wo kra tene ho enti no oba krokro ba no enti se sa ba we eye ba enka wo betumi di tumi a wo agi akra ne na mo ma onu na mi di ne ho ya wo sesi se wo pressure wo de ye wo pa asumdue wo fi a ade nka wontumi nka nkyere wo kunu se me no betena ma wonum enti obi dia ba akono mesro me yemfa ma no enye sa me ntumi no ntena biem me kura me wani me se sa me dia kura ko da aba
aka wo nko awo dem wo esese wo gina so wo na wo ka bibi kire wo kunu ka kire ne se me wani metumi asesa me ma na ye de akwa ejawo enti wo bi de ba akwa ba no wa mama afa nkoma na mesesa de akọ se die nti na wo tumi tina se na wo ba na wo te wo no wa hye wo kunu kutupa wa hye wo kunu kutupa wo omo ba nyina wo fie ho wo fie ho ana wo de wo kunu ye nyina wo hwe no ana wo ada kra na ma ye ho atamfo sa aya me ya ma medwuru ho amenti ase oh eti ka wo so de gina kintim na wo fa akora ya de me pesa de yere ye no ka kire wo kunu sa ade a wo ye enye ye ma wo ben so ngunu yam sa ayo operation no kwa de ba wa che ne ye beba ho ena no mo ko police station no ye ma mo letter de koma no ba chan mo ko to ne de shane samwa na say mo de ma obi ya de koma assembly man eso de akoma no mo de ma assembly man me pa chan da ba ni ye besia ba cha ya woda ene ye besia na assembly man so de letter na koma ba chan okay bibi ho bi ma mo be kana me pa cho bibia ni wo ba ye fa kwanya wo so ne ntia ye busuafo nyina ai wo ma wo mo sma he me ye ba ye no ye de ne ma so gugu na akwam Maa Akos ne na bedwafo adawoma bibia ko ediem say ye de nkunde bi bebra mo de ko ye no like stations no ekopie mu police station to say me pa cho da bi da ka ya ma ha kra mo frɛ no na wo mo Maa Akos woni wa bedwafo nyame hira mo pa wo de ma ya boa bi na mom ye nsaka ye ba de a ene mu adu ati de ye po de be ya mamu nyame ti ase don't worry you don't worry at all kra what na bibi abaye fine ba chama tema ko ba so nim de ha me me ya nenti ya say last say na kra ne ba papa nchen me kra ne su benti o san de akwala ne mane ka momo de ne ko krachi wa bra fi ba bi agada fi woni mo no 2 cedis 50 pesos oba ne su benti be man san de akwala ne mane ka mane ko esa ko back to the crash aburo oya aburo me ni mo ne ko a wodi aye no be trance bra die me ha no oi be ibonsam nese Gaddafi me some me catch us me no be face pa boot to boot sha adi uku me kra na msa ka me ba me nuano mo ho ye nua pan na gya obehwe mawulom enti wodi amena wodi hey once akra na mba ye nwie yo na minim Maa Akos na bedwafo nti wodi akra de beba wodi ne beba be ye kra na wodi ataye cheso obeku asna busia de na obua ye wonyame pa obua da me last word da no na ma ko ba cha wonhwe bra producer ka say o mo mfa ne number ma no o ka cha na danfo no say me number na mo de ba mo de ene mfa mo ojutwa bi ahuno wonu ma huno wose wo na wo se wo ye bi de wa ye de mi bisa say wonu ni woni woni wala skasa wo pa no se de obedantem wala skasa wala skasa obedantem ono na ni frɛ from away na say oba asase so no oni aje sani ma me be kire mu na eja ayi Beatrice hia no no mo nyina yesa me de aje me nsem bom me yem kra ahye Gaddafi na dati ku was spray wo manim nyina wo de pepper spray eti we na spray no ana ku was spray ku spray ya ishma manim nyina we na spray pepper spray na ma wo stop fence so se wa ye na wo wi awanda fo ma du mu no so ba form na nyame hu mo bo ye kan pasesa omo tete sa na omo nya kura sa ya mbo we go kure me be ba me ka se obi foforo David Gaddafi me me na as my picture na asuna order na dinti ka se be ma tenten gram bi a se we kokoti woni se wo se sabe o ye yarefo enti no wodo sakra pre ni se obada fom no amunemu ne ho so o mabomo se ba mu benya aban ama ne so what the yade na bone ho sa yes fo ne aga me aban ni pa ya aban ni pa ya bachem ai Gaddafi ntino wa se we ase onya no ano no
oba no dia ahye okutu pa ma oyesa no nya no ano no me dia hwe ma life ya na metai ka asemi se nipa atete okra na woni mu o se nipa duan ka se e but okra na woni mu no dia unim se de na ote na okra bia wo se de react to issues enti se o tieti na ma no ko wuo ma okra bi wo ho a okuwu ma omo telling you okra bi onya ko le kre okuwu ma se wo pa obenya ho ma hu bi da wiase enti obia ne se de ne de ate enti o tieti obi ba ko dus empempenso bi na se ne kra efiri ne nsa me sesa okra no bia me se obedi wani ko se wa be ku ho enti se Gaddafi adwene ne se o ya aban nipa te se do sakana na sa aban nipa wo ye ne ate ase o eni frafo mo de mo ya aban nipa fo ye te ase enti mo ya aban nipa no mo so aban ama mo tumi krata se mo de mutumi fa obi ade etete na ye de ya aban no da bi se wo no de on so mo ma bobo adam ne na mpa ho ne mo ma ne efra didem ne aja no o mo ye nkrofo a Samuel on think me ya sure kwasa Ghana akwa ye wo ayi bia ya twa ma omo a ye de sort sa nkrofo nda so mo no aban ne ku omo ho ani okokuru su kwa nka de wa ye de nka ni sika ya bro se de osi da ho de ga okokuru su pa de da ho de nka ni sika ya bro enti eno na ato na dwene but me be se man ti ase de ato wa dwene no ene bon na wo di na gbabra aban na ewe aban nipa obi ni wachinie se wo ya aban nipa ba usunsu awu da na di se aban nipa no nso eno nso nye na se suna na because se ya elifre ni te se wanka obi be hu mo abo no wo na obi ebo di twekwe wo sha Gaddafi nyo Gaddafi te se yo Gaddafi nyo e de se di we awu gine kuro mu ho se ni fre ni ba ko tu kuro ma wo de obi ni mu se wo nya no se di we be bo se di we ti be bo wo mo ko trata se na o se kan bia o mo no omo ni mu ntie o so omo ni sanse boyi etim ko fa pepper space me sprego wo de asempa de hu ne sa me na metim ntie no ase o I can't take farmer yo wo sano baby o tin nyo no so siska wo betin akoba se fume so onye no obonyumo wo mo gina ekwa wo obonyumo no sika no oni fa omo bi na no omo mienu ya wo mo de ehunu wo mo ho a wo mo de wa ebi no yo ni flafo band no but when you ban no count ban for yo mo change abo so ko be wo no aha ebi no omo mienu nyina no mo ye so mo wo no a bi no join Saman pontion no se hinfa wo on ko sala be jina ko be ya ko be ya no akogina bi attack wo mu nim no ha wo ya de akotena man ponti din kwase asem ai ene ubewu ntambra because me dey me say ne ya kan yere na asem ma fa be no na yere nso ahye ne kutupa kaka fa be ne no na kana me yese bi ani suba no ne ade bat say yetimi di akra no kra be so na wo suba di asa na ko back na say wan so kra no so there is a problem because anya record the fan say we don't mean to one am obi abaten kai ye de akona be du wono nko ade at least we dey on fa no nko kra face say ya di oba na aba o ma me akra na aba be jaha na me nso de me wo mani mere obi aba ntie bia wada ma bra na be head oba ye na odi ono amra so oba na say bi oba be fa no so o ntime na odi say why you want from the equal to sense what man aba akra na nie o ntime amfa na de anko ba say ye ya wa akra nso su banfo say ya tete na o tete akra no say ye eniye ya na o sha akra no a o su ba dia say de akra no go back to scratch na say ne o nso nya papa na say de ne o nso nya papa na mo tena wiase na mo ma se baba nipa abra musumba bro wa ma o yonko ntwa da abrabo we obi dikan obi adi akire na so be ma de odi anim no waka akidi na ono ka akire wo be san no de se wo so na ta na akida wo gina wo twa eti won ko no so nko da eti wo yi ni freni anka nko bi be boa no okwa se odi kura num na ba betena ho na mo de won ka hye yankodu akura no mo yi mpo ye be je no na sa anya de sa akura be ka ho mo dipu sade ma ye be je akura na mu wi a me se mo nka hye nkonkodu aha na mo de afa na ha ye mre wo sie obi a
wa bodama wa papa woni so ma no woni fra na me aba ni pani na akopa ba bia da ade kire wo dwo mana so fo de o yo si obi a wa boda o pa na so aka se akopa bia se ma no se we are sini pa bodam o ti se o ti pepper so ko fa now de onu wo ni la be je oni ba onu so wo jimi o ba shi woni so woni na tasita wa dwini mi na be yo he tutu de wo zini no de wa yo si wa ayi na woni nkrofo ma isa ade ni so ade kwasa keka na jimi sam sa mi to awkasa tu me so be on say homo say tu mi bi ni mo adwuma on say ono say tu mi bi adwuma ma okasa say de tu mi ni kasa o anya ono mu o say de okasa no kire say awode na wode kasa no nyono a ndi homo sa no de hu homo sa na be bi na ejeje homo na de homo kasa nti ono be mu no ohene sa no hu fese kasa wo ya kra ma no nti so okasa ho sa de ohene ne kasa kire on kasa ho sa de ono a kasa enti homo no etumi na me ka kire no omra no ho se akra no ompeu ma ye beba be fa akra na enu achi no mese wo mu nka hyen enkodu okay what's it Nana Yaw amankwa watching you live from in Troku okay the message out there abano no everywhere mako ade a me ya Gaddafi ye ne yere na wanya no so so ye na ha me nyina ne se Gaddafi unsema onhunade o onhunade na setena no soronko sene de nani hunade wo we say enya say oye yi na wo kase wo mia na wo be mia na hye kwan mu wa wo tu ni punu ni mu a wo be tu ni punu mu wo obedwo nso wo ho obekọ toilet wo ho wo aduane kra wo nya bi ni se wo kase wo mia na de wo be ye ni bia wo betu mia ne da mu ho funu nka ne ho a ne ho e mobose ne bibia enti oba na wo ne tie no wo ba na wo ankasa no be ma no wo ne hye ho no enti ka kire ne se wo de fa ne tena se na ka kire ne se wo be ma Gaddafi de wo de ye me yonko be ya o suwen ono no why operation obi anim se obi anyem a wutumi didi o wutumi do we na form obi anim se nyinsan na form oba bia wanyem bia 9 months abawo obi anim se wutumi didi o ohu odi no wo ye de ye wade ba ko a echim wo eye wo denden a wo ye ohu hwe ya enye de enye yiye etia no wo de ohu kogina nipa ne shoes mu bi na wo hu se me so me ba wo nchen ma wonum me ba wo nchen me ne wo na nam he ya obi ba ye de aba ha ne maame ene na busuafo so wo hwehwe akwala ya ma na ba ne nchen enti ne wo fa wo kunu na de na tena se me serew akwere ma ne nko ne maame mu ho ye de kakra no nye de wo mra wo nchen se wo na wo ye papa tu wo kunu ne fo wo ye de ya ka kire no oye na nya no ka kire ne se ade we wa anya Gaddafi me ne nkora ne nyina ba kwa agya wo meja wo ho na aka wo nko a se wo gina se ne yire ne gina ayo se ma ko oye wo ya anka yete ka Gaddafi be mo asesi e because say Gaddafi de wa wo mo no de no ba wo ya wo mo no ono ene suso be ma yimu ono ne suso wo mu kakra nti se wo ka kire ne se me ne nkora nyina ba kwa agya wo a eno ano no oba ma wo sesi e wo be friend sesi na wo de unua so de ayedai ama no huni se wono so de ye ba akopɛ wo no so ono so ani efra ne ni efra te se wo a ono so de a wo no ene be so ni mu nkakra ene na ye te se de wo ye no wo hoyi enti wa na wo tena se wo yonko ba na wo su na wo kase menyam no bra me bra ye operation ye me na me ye me ho hwe ya enye yie enti wo nte no wo ya wo no wo wakoma mu wo nte ya wo no so wo so wa ya asibi niti wo ye kunu saa na de wo ye na wo so de agina won se ma ko ye ka no kora oba bia wo tumi kakra wo ni kunu so oba warefu bia wo tumi kakra e wo ni kunu fo also ma akwa no to na adwemboni e wo ni adwemboni wo ni tirim ye na adwene se obani wo ba ma fa ko ye fini ncha one ni hyedama na do a obetu ya adwemboni wo ni se oba na ye se wonye nhyehyeye papa boni wo ni tirim na so oba na nya nhyehyeye oba na nya na adwene se ono wa ye na adwene se wo se vi ni kunu onye nhyehyeye bia because what to be catch mo se mo ba ha na mo be ye de da na me pressure e kosoro sa asem kwa wo ka kire wo mo kra eya
sidi nti na wo se mo ba ha na mo be ye de na me pressure ekosoro na wo pressure no mpa asumdue wo fie ho no da bia ye me ye de wo pa asumdue wo fie wa sanka wo ho beto wo wodi ya na nka ye fa ya mama ko wo ade anum etisi ye fa ba akokọ ma abrewai nanka enan ka wo nchen nanka aye de nti ade nti na wo wudi anum ni nyina wo nchen sande nye oni Gaddafi na wo ya da ne wiase kwa wiase kwa ye nua de ya nwene ho kakra den na wo oni Gaddafi na wo yo oni Gaddafi ma akwanso to no po oni Gaddafi ma num oni ne ma num oni ne ma num oni Gaddafi ni ya ka bebrebe nyina ye nim se ga no de ne oni Gaddafi manum oni Gaddafi manum nti na mani abre oba ne so no se boni aba oba ne tiri mu no ena wono ontumi fa bibia wo wani no wutumi hu na de eti de wo beka no ono wo be de wo betie eti wono de wo ye no ono ano oba ne so ka hu bi ena ne kunu ya sa de no eti wo pa asumdua maako Afutuo amede ma ne nyina ne se wo pese ne pressure no eda yiye ma no na somudwo no na ye ma ho bie mu di a ene onka no ho tu ne kunu fu na onka nche ne se mi wurei mesraw fa meso me kurade ono ne di kan ja me mesraw fa ne ba ne bra na wono so hu no na asumdua nya da emra fie ha na nya sa yai ye de ye ntokwa twan yo yai ye no abeka ye sa no yai ene ye baba ma wankasa no kura no gise baabi a mo befa no mutu kope baabi foforo ye de etena enso aha baabi eni wa wo be kwa ye hu wa Ghana ha ye timu ye be hu baabi a wo firi wa na obi kire baabi a wote ye enti se wo mo pa asumdue dia o mo nya ne sa maako ni ye se etu ne nananefo Gaddafi emame Vic mami VK ankwade ne no atanu ye flow se de mami kan ye babema ya de wo aden ayisu kan ya de wo hwe mami panyini na wan kasa baba we betena wo nche wo na obetena wo nche yo ebe wo ne ba no se de wusi nimu bra wo bra ye eya wo famu ha wo famu nyina wo mami wo nimu na wo wie na wagye ne ba na wo wie no asa abusa akra no so onte wo nche yo wo de ne nenam wo de ni giregyina ye fra ne abusa wa eba ben wo ba wo he me pa cho ni dua na bie na ha mu ma no ene dua firi mu baaye enti won ada na ma me wo ye sa de no wo de Gaddafi si wani di nachi wo de Gaddafi wunya no obi obeka ne bia wo ne de we wunya nte ye wo ba beginem wo se wo ka se mabusuafom la enye bibia wo twen ne maame se wo beba enti ada na maame pese wo no de ono so akora ne firi na ha mu baaye no ebe hu ne ba mambe sisa wadwene kakra na wanyini munyini ya enoma bi wo ha esese mujai tuguo na nya mihira montem because enche naka bibia ya kama na saya we ye bata wo hu ya ye fra na wo watu chiki dia maye watu chiki ama ya kwaka bibi sese abaka se omumu ade enso hwe de wo de bra ye na anka ho ansa na sese ye de ma wo yo eti mesira Gaddafi abusua sede ekoyi nyina no wo mo anhwe yi a entokwa kese na omo ba beka no eye da ya oba bi e na oda ho ne eda ye ya beje ya nya asam ne yanka ena anifra wo ho a so ahun anka wo tina se de wo de abaya wo gina wo ikura no de wo gina wo ikura wo Gaddafi nyi obi kura wo sha wo so wanyini na sama ko won so wanyini she asa patre se ye ka se ye di akira ye be ka de ye nka se wa hunu ya ha adwene enti mi yesra Gaddafi ye patapa pieto mi enka nchiro ye nyina aban na awuro ye ka no kura chiro patapa pieto aban na awuro emfa won se wani ni ho wani ewo ho ye kire se ye kire wodo kire mo efri se mo ani ni ho enti na ye kire wodo ye de e kire mo no na wo ye sei dia e dia ame banka so anya kra sesa usuban ne hu mo yetumi aboa mo na yesa ya na na me de ya na danfo da wo kira ho no ono nkwa na ono ne kasa wotie sisa kanyi na danfo na ba ye de ya
Kadamu be jam na bo nwumre no sia. Wa fa tokro mu spray pepper spray gu mani. No asa she ho. Na ye dem fo no. Wanya ba mani e. Yeso wo tumi da fo mu opeja ne nan ne senya asosoro. Wo mu bum yezuro bia ba no sanka. Ko unse wo ba no wo mu ade. Wo se de be se twa mu. Se de o si epia wo mu ekọ ra dem. Wo mu ye na shi. Wo mu ye na shi. Si wa hunu. Se wa hunu. Wo mu ade ya. Ha ni tiri ye. Adam de sanka ne nke de be sinye. Se de ye si. Ye si ye no de. Anke de be sinye. Swahu etinka wo ba hwehwe ba ko na epie ba no wo ba ba ko na epie ba no akra yi ni tipe duro so o sane papa hwehwe nanim ni tipe duro is on for papa suba evangelist wanyo mami dia chira on kasa wi mami ntu Gaddafi fo kakra bi na gada udino ya no honama se ba Gaddafi ba ko no wiske o Gaddafi ba ko no ya mampanyini ono kura African nyina o tamsika no de akoche onso su ko gina kwa no no asresire bi ye obi mfa ne sika nchew na o fa ko din pasi asem se de mama wonim secret na da wo mo de sa ban ne anifrafo no gina ma ye inquiry sa eye company wo mo mani ya na wo mo bo instruments no wo mo na ko fa anifrafo no the whole day ojina wa ata me be pon no o se bia no ma 1.5 untu na be sire siska no na ye bonyo se dan 10 million kra 20 million na be ba ni frɛ ni de 1.5 ya ka ne ye wo mu jeje ho ne dia efri ho me jai se me disika to mani me jai that's the secret that is the secret o mu do o mu sire siska o mu mani ya no na ye sa de no mu do mu de anifrafo na di animu nti wu ni friend ni ba ye omobo no atama ma no from electricity down na efa Lancaster hotel on ho parameter cho ma bia 50 20 no ma yam but da mi jam mi hunu sa de no mi dura no matwam fi se ni friend na ye omobo a me de ma no se wa wani ya no wani kan wo wadwene a wo yusu ni friend di na ye no ana majai so ahunu na obi mausika na wo fa kwotena fie fa nka watimi aware sise odi ka so ye ne ho ade dabi o wa ye ne ho ade dabi do awunu mi wa ye ne ho ade mi nyine onye jesa odi so ahunu enu nti wo watimi anya adaji nyame na ye wadom nyame na hu mobo wa ye wadom wonya ma kama se nu o ma wo mi friend go ko jiska na no no de afa adumo nya ma na kwatwetwe ma no o ma jiska na no ho ato no aba wo ba bia mpe na de nyame adom na hu mobo se de o sitie wonya sebi obi anani ye eda ho enu wa wonu hwaw na ba bia wati fie dui Gaddafi mi tufo ne fa yesuo na wo mo mani da okura kwa avio Nega sa odu ani bo ho safo yene ena me yaba nipa bra central prison be di frafo egu ena me ka kire no aba nipa odi nkwase asem e use pepper spray na de yawa da baba beto Gaddafi yawa da me no be hia me no be hia ye be hia police station ye firi wa me wo mo de aba fie me de yemfa nka mo nam de ka ho